Tugrutug yang nono thak sukha nung babian kema ui thangkha. What is guardianship? Guardianship tamo abe perang kisah discuss करने बारे यार नॉन तुम्ही माग नुका जे तो आनी नको तबो कमो तम गथना गथि तमबा आवन बारे हम किसा थ्रू मीडिया ते आनी जेता नीड ऑफ गार्डनशिप का आनी दरकार नांगी तो हासे गार्डनशिप आबन बाय नामन तुम्ही. What is guardianship? Our tamu legal guardianship of a disabled. And it's like a disabled. Nebo, you can go up also provider single disabled. And about tamu. অনেকে হয়তো সাইমন অনেকে সাইমে না আং বাসে তাহম আসে জাস্ট খাইয়া আংকে তাও গাড়ি নাও আন থাকাও খাইবা ব আংকে সা তলি নাই খায়া আম বড় ডিসেবল বা একদম মাইনর বনা বাকে তাহম দিনি সঠিক লামো বনা তার মানো বনা নানি টিকলেন বাগে কাশা স্পেশাল need of guardianship. Okay. Koka hasi. Ga legal guardianship of a disabled. Legal guardianship tahmo mana thange, na khana thange. Rajate nin tam khai ta. Abo angsa toli na mani amono saima khaje je jing duita pada thamun kasa official ta kasa non official bahai ni local ini jeta local authority jeta ni parani don ekta registration nam namai je ni tahun dharkar tongo guardianship kasih tahu. Ia berak agak registration ke ningabo appointment kaimano, ning naimano. Tak selama kita mau ningabo ka through ning DM sih kasih ning application submit mah kena, je bini Aadhaar card, ke je guardianship tongnai, bini joint photo. Plus bin Aadhaar card te bin bo Aadhaar card duজন Aadhaar card dine ni kasa application ma khaine abon pore tam khani diam bo inquiry khaine after proper inquiry khaine pore bo hearing na hearing ma hearing na bo abon pore bo no kasa bo guardianship certificate nai ta ko kahasi ঠিক আছে guardianship ni मतलब tamno bo tabo ani je mane disabled sa tamani bo to ani nominee engke nominee means bo ang kun karani date khangke ang thigenge bo ani pension bo evel khane engke bini সম্পত্তি tangnai ke পরবর্তীতে তামং মানে আবো তাহমা আজাগা যদি মেসঙ্গাতে যদি আনি আও চারাই কোন কারণে বো আবং খাগে বি সম্পত্তি যেনকে বো তামন যে গার্ডেনশিপ বো আবো খাইমানো মানে বড় বো বিনি সম্পত্তি বিনি সমস্ত কিছু বো খাইমানো নাগে আবং খা আনি দিনি কোনো বাধা করি আবো angke tau
tangi kang amo nang no numani karan amo o recharge kaya ko ni ang no bises kore ang tam jodi kewo ano charai no ni guardianship ni kewo mujunga ke ani phone contact number tongnai 9862511930 aro borok contact khaimano enga borok jo khai ke borang guardianship certificate ang provide khainai enga tabuk tangi kok kasai mano tangi tini ani tabuk guardianship dorkar na kha. Why special need of guardianship? And tangi abo dorkar. কিছুদিন আগে 20/4/2024 ani nongni borok ani wife dinner ni je Burma bo bini document nana hinai bo nogo thangmani tabo phono bo kipli phaya ko e kipli phaya ga ang amul batang ang DDM dikhya enggak ang through nong media di 4-5 media channel abo tahmo abo khajaka phunujaka enggak till date tahon bini test kri enggak jehetu bini test kri jehetu bo missing thanga tao to bini achara ni to bo shetong